Ikipe ya Arsenal yatangiye gutandukana n'abayobozi bayo bakomeye. Nyuma y'uko Arsenal itari kwitwara neza muri iyi minsi, yatangiye gutandukana n'abayobozi bayo. Kugeza ubu ikaba igiye gutandukana na Sporting Director Edu, wari umaranye nayo imyaka 5. Sporting Director Edu wari umaze imyaka 5 kuri izo nshingano muri Arsenal, ari mu nzira zo gutandukana nayo. Edu kandi ni umwe mu bayifashije gutwara igikombe cya shampiyona muri 2004 yegukanye idatsinzwe umukino n'umwe. Muri Nyakanga 2019 nibwo Edu yatangiye izo nshingano muri Arsenal. Ku ikubitiro ahitaho akazi umunya Espagne Mikel Arteta ko kuba umutoza mukuru w'ikipe, maze biha intego y'imyaka 5 ko bazaba bahaye ikipe igikombe cya shampiyona. Ikinyamakuru Football London cyatangaje ko Edu namara kuva muri iyi kipe biraba biri guca amarenga ko na mugenzi we Mikel Arteta azahita ava muri iyo kipe ya Arsenal. Impamvu nuko intego bari bihaye yo kumara imyaka 5 bayihaye igikombe cya shampiyona zakomwe mu nkokora na Manchester City inshuro 2 ibatwara icyo gikombe cya shampiyona. Ku ikubitiro Edu akibona inshingano zo kuba Sporting Director wa Arsenal, yahise yirukana abakinnyi bari bakomeye nka Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil n'abandi yabonaga batazamufasha mu mushinga w'imyaka 5 yari yarihaye wo kuzayihesha igikombe cya shampiyona muri iyo myaka 5. Edu mu bakinnyi yahaye amahirwe ko bakorana muri urwo rugendo rwe rw'imyaka 5 harimo Martin Odegaard, Bukayo Saka, Thomas Partey, William Saliba n'abandi. Abandi bakinnyi aherutse kugura harimo na David Raya, Rice Declan, Leandro Trossard na Kai Havertz. Ikinyamakuru Football London cyavuze ko Edu ari mu biganiro bikomeye na Evangelos. Uyu akaba ari umukire nyirikipe ya Nottingham Forest yo mu Bwongereza ndetse na Olympiacos yo mu Bugereki. Ibiganiro byabo bikaba bigamije ko yamufasha kubaka ayo makipe akayashyira ku rwego rwo hejuru.